ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka Taylor Rumpay Village Organization jong kasnong Maoyong Loom Senteo. Haka sitrik unay leber arajar arkuar kala yoban pripat ba ano yaga office tray kam jong ka kabakin thop hadu khandai tali ki seng tremon ngobha ki badon lang bat katai ka village organization la ban ongru bakalong ka bakham phla bat nyar ban shem baki village organization kin yo tai sindon da ka yeng do bilat ka bapaka mat le se kan dai ru ka weni ki office village organization ka baning kom tam hapo ka district ka ban yo tai da ka yeng ka bapaka yakni ka office ka badon hapo kasnang Maoyong Loom Senteo lawan ban pli pat ba do ba HK Thaba additional deputy commissioner jong ko West Khasi Hills district harangkat ka jingedon lang jong usim ka Himan Nongston upa EPs upa ti dengan BDO ka Nongston Community and Rural Development Block bat kiway ki officer ki bakin thobru na ka NRLN katun ka khana summary ka census ka balikan Kumba arpo person arpo nakispa kinongin ki hap po kata ka category dan ha ka group ka bani shoot ni jutep ki below poverty line iba in ha ka jindo ka jindo ka pasukai dia ka daw ka pelongi kinongin bantu ka daw ka ba kimdan ya ka capital dan ka baisen bagi sen ya lagi jong ki kam batinjan lagi jong ki pijat Dia nak tahu bagi beliau sasa ada jumlah itu. Boleh beliau di Thailand kendong di nak kabar balian bagi itu di Bandan Jakarta pada balian di nak kabar balasmi. Jadi kecil kalau kini umno berpendap ya kaya kesen lalakin dan di Jakarta di kota berpendap kemudian lalakin dan kami kepat kebaik kebakian bagi naik mandala kenal betin. Dia kita dulu kita ngiyeng kita dulu wala kita makan kita jaga kita putar berkudat kemudian hendak kita pakai besar berkait dengan senbai berkait dengan sport berkait dengan power tiller berkait dengan traktor wala kita hendak dulu hendak apa yang kapor ba anda lagi kapor ban kait itu dijunjung juga kita pakai besar bandai bandai itu di mana jadi sayau syahat namar bandiri kita dijunjung juga jadi Kia kedua pun ba kini ke jingkengken ada jingim joki. Dia sarkar India kasong tua ya kini kita joki nongret joki beliau. But they house nyam arah jalan way. Kalau sedang ya ketika mission kami ikut National Rural Livelihood Mission. Hang juga kalau batin tu ya ki longlian batin per. Bagi dia ban banyak sen lagi group di bagi self help group. Jadi sarkar ni kepala kayak bantuan skim kita fair kerang bantuan tiu ya kayak apa jangki longlian fair bantuan kerang bantuan rat itu kan ya kan ka jinduk. Dengan numpun show nomor pun kita belum file ada pakai jadi nongkren kita kan hak wajuna. Ya ai bagian ni kepenting kepada senang kadang kepada kasalak sapor hajar. Nilai kita dapat payah kita scam kita bala support online malah. Jika bakal advice dari video berlem bagi National Park Foundation scam nambah hadir habul nila anket show counselor. Dia jingga dalam kita video di DNN juga NRLM di kerana scam bahagi smith bagi pol kebansawan. Ini saya pun bagi jingga naga block office karena NRLM muncul naga office di sini nang ba ngin kecil yang kayak apa jadi nongkrong dengan mereka Maoyong Loom Senteo dan ai bagian itu penting kalau ke kerja platform itu opinion banyak kalau di meeting di fair kalau kita training kalau di workshop bagi pak